Masepala wa Kopanong Mohokare Ngwathe le wa Mafube e latetse boipiletso bja gore go lebelelwe baswa kudi maemong a bohlokwa ka mebasepaleng. Sinkisa Mokhauli ke mmera o monyane ka mebasepaleng wa Mohokare go bommera bao ba kgethilwego ka mebasepaleng ka mengwaga e 30. Ba le ba bane ba ikanne go shumela setšhaba kudu mererong ya ikonomi le tlhabollo ya ditirelo tša motheo. I enter into a very hostile environment. However, when you can see, if you can look at the dynamics that were happening there, young people were the ones who were leading those marches. So this means that the young people are not catered for. If people want to squabble inside politics, they use the very same young people because young people are hungry, young people are not employed. Liki ya basa ba ANC e tshepa gore e na le bonkgetheng ba hlwahlwa go dira mošomo ka makgethe. Masepala wa Kopanong ke e mengwe ya mebasepala e mehlano yeo e beilwego ka tlase ga taolo ya mmušo wa province. As the ANC Youth League, the only thing that we'd want to raise with you is that those positions are not a status, but they are stations of advancing the national democratic revolution as well as renewing the ANC in the province and the ANC Youth League. Stefani Lockman o kgethile bjalo ka mosepediši wa dipoledišano ka masepaleng Kgoparara wa Mathata wa Mangaung. Today I was told, hey, but she's young, that one, how is she going to manage us? So there's already a nervousness and hostility, like the mayor said, that you come in there and they already start saying things like, are you able to do this? However, I think the interview process showed us that as young people, we're prepared for this process. We have made ourselves prepared. We have learnt enough. We have gained the practical experience and knowledge. Liki ya basa ba ANC e re kgotsofatšwa ke kgato ye. A se gwa tšwa go bonala ge e ba matšato a bommera ba baswa a ya go šomela badudi tshekegelong ya dinyakwa le ditirelo tša motheo.